enti say ya hwe ya maame Auntie B ene en papa ni jata sasem wenti mi nya asem a be ma wo magyae ana say oti ka say wagyan asori ensem bi pu e wo say yeti mi bo wura mu ni ehu ni die ne hu ni etua mu because enya normal say me yare wa me hwe mi nti me ma so ni bio enya logic enti ye wura ye be hu ni enti ya maame Auntie B wagyan eni ma be ne betimi asi Made of memoir power at about 2GH social media trend issues so. Now Manasseh the web changer or the sampa eba Ghana ha. Now say what started gidi expose no. Ye try answer why na be kan tuja. Amana kana no atomo. A brantin nsem a wode aba bontin so or the aba mene abetodwa say Auntie B aye na ye nim no say Reverend Obofour ni chocho mucho ni personal ane ene baby obedinam bia otu a na otie mu me kai pa ye fa na yi ni jata ya so ne hene na Auntie B di akire na ne ohu say yes wa fa ne ho one kwensiara ene jai edutwam ene abetodwa say ade Auntie B ayare papa da ho no mo na nso Reverend Obofour ankwankosra no enu ntia nam so Auntie B ejai APC sorry echo na unhu se TV program ne ade na oye nyina nso no wejai yenkonkotie emfa embra ye ba ye di nkomo wo studio Auntie B wa firi Obofour asore ho na nyame nko na bo Auntie B be yare ye papa Auntie B be yare ye papa ekuya wo se mame mo ba chomate ekuya mo afisi mame mo also my husband mana don't play mate ekuya Auntie B ne ya obeyare no nyare say because esika ne niema ye ya pam na firi ho a start no kro obeyare ankasa de Auntie B yare ye hwe but urade de odi nipa timu ko baabi ama na sumudwo no program we say ya na me bebo akire wi obra Auntie B no mu ye program no omudi nwum bi hyase enkane na me so niema eniema kuntan na asabi amaame ne saaye no but enye ho na me bo metwa ho na firi ho cause enwum no bi na copyright enwum na maame no woni ho biem sisi one sofu baabi na ye adwuma sofu ba na ye fe no sofu mami Lydia Auntie B oni Obofour asore ho biem oni Obofour TV ni su biem eye den Auntie B firi Obofour ho enye Auntie B su na namman ne Obofour anya hini e wodi won kranfo asase so Auntie B tim Obofour asore etim de ne ba nyina ma Obofour ma Obofour di no Auntie B Obofour asore woni na gina defend Obofour and Auntie B wo he Auntie B Obofour asore wona na de adwumayefo oye makeups e de ma ne mema mu omuti akono omu ofu atoa omu kakaye won ona omu afo achia akohwe omu echi omu na akoakoa obi a ne nse ho omu hwo a eye bolobo Auntie B na tenase eye makeups moving ti oni adwuma ni nyina oye tema Obofour de ya za miracles e de gidin wa Ghana ene Auntie B aboni nkukuni nkakamu wejai APC oko mema wakwaba ebiemu yenta hokra no ene yendo ensem no mu esiko edwaso hema mema wakwaba nejoso bia bopode eda yesu ase Auntie B obetimi afiri Obofour nje ya temo erika wancha too much ashefo nyina nwanwa say because they say we sene omo ya omo niema na nwanwa ne council style okay because Auntie B dey me tea sa news no me say we are sure Auntie B na si wo jai APC because ya ma media ya beka ya APC osofu Obofour 1 ni jata 1 esi medi wachi akowu and je hunu dos eti di enti na afi na wode ne ka kra kan ho edi enti na wasi wo jai wo asem nto so be kaseti ani jata samato enti se ne ma mi si wo jai sorry e kam yakwa akwa yesi asebi wo
enti me masa ya re keke enti me just sorry for what reason. Okay. Enti me ya say oyare ye no mo yankosa enti. Na say auntie bi wonye baby. Ana wo firi ko asore nyene osumu nyame nyene. San sensem we nyina ye baby Christians no mo kasa asem. Wo mo nyini wo nyame mu no. Wo mo na nema we timi tu wo mo sinti bia say me yare ye sofo amebeme. Na wo abafo amfra sofo so yare obede mu so onu ne tifi. Ade sa wo fa fo friend say bia oh papa me yare o. Eno no wa friend ba ko mienu miensa. Yan hwa de asofo no mo bre o. Omo bre enti ne se sa bedin we nyina no pese o de to no so obewu agya ne busua. Enti na ye wo welfare for ye wo asori mpanimfo ye wo mo ko evangelism nyina ya chem. Enti se sa asem we nyina asofo na e fa to mo so ewu no mbewu. Enti ne se wo no se wo yare asofo a mehwe wo anamo be na wutu ye a asofo no an respond. Wo kon ho ba ko mienu miensa e na ayonko fa na edoso. Osofo bi o hono mu a one ne sori ma ye free pa but ye won krofo bi oni omu ye close nipa ne fa fo friend na obetu ka akọ obi so oni e frɛ be mu obi na akọhwe no eye sa na tie enti no enidi so eno no odo ni gunwu ahodo enti se ye hwe ye maame auntie bi eni e papa ni jata sa se mu enti ni nya se ma be ma wo magyae ana se oti ka se we gyan asori ensem bi pu e wo se yeti mi bo wura mu ni ehu ni die ne hu ye tua mu because enya normal sa me yare wa me hwe mi enti me ma so ni bio enya logic enti ye wura ye be hu ni enti aye maame auntie bi we gyan eni ma be ne betimi asi because am pe wasam di wati na metimi twitwaje wo amanfo ye wo na store na me baakew na me je ntokwa kuma wo e dey na beba e be ma so big sen be ka se na me gyan asori no mi nko bi eno ni say first thing so obeti say nipa na sell e wi ase ade a ya no no say me ni empress wo we asembo ne kwa na me defend o na makote ni baby say hwe na wo abra na mo kana asem wonya papa ba ko say na adwene nye na mas empress me ka sa asem me wa me so mete wo dia me kuma wo enti ade a me buo fo me ka say ni empress kama no nto na no biu e sa ade because e wi ase no the devil you know no ya na ye better chain angel na cause onim say angel we dia nka me kwa no odi mechi no no na ye o enti the thing na be ma ni pa na ka sa fi we me ma sole biu mu e sa se bi wa kote ne ho asem mo baby secondly so e bi a wo mo ka asem bi e wi ase your secret is your power ma confide in you eniema ha me ena ma ba empress wo empress say ni ha me me pesa cameraman na woti e kire wo twa ye me so woti agam ka kire me pesa obetinti ena me say empress asem wo me pesa wo na me ka kire because me ka na pia mani magu ase eye me secret ena ma ka kire na ma kote so wa ka ni baby ena we ase Ghana for me hu ne say every best friend has a best friend. So me madam for ni empress is one down for. Sa down for no so one down for ni di nko. Enti no so who ne say empress dem chocho mucho me ne ka asem. Na ma me ko ka kire ni data say bia say ni. Na ni data ntimi an keep secret no. Akoka ni baby a eno so woti a eya ko say asem pa. Enti ni da bia na e captions a hoodwe. Was say even if we fight, please protect what we share. Eniema ye kan wo ye ntem no ye kose de ekura na enfe ni matem ma eno na ne baby because me ye na fofo ne kan sa asem no ade nti ne ye nya ntokwa e ko na wo de sa asem ni ba be she eno so ade nsem bebre ba enti be ka se sa ne ma mienu e be ma ye ma me no anya ya obi se da bi me ti kwa me si me twa ma enti afi ade nti na makote ne baby se ye papa se ye bi ye ni ba ti adwene ene ye kire be fa wo se sa asem ni bi ba obetuni aka se waja so na enya se wo yare yare de me nyi ni se ko ba ne se wo kwa sorry na se osofo ehu se ne osifa bo ho moden se ne wo ye onyama sifa no wa fa no wo ye adwuma na otua wo ka wo de ama wo na ene bi beba na abeti asem na ntimi misani mpo na se wa bisa no wa chirma kire wo si o media de bi se ne ti bia mi gya ya sole no metwe me ho a na eye nyame no na wo kokosom no ana sa fefe dia wo benya wo se nipa ne ho enti na wo don ho kobo Ye nim say Obofour de kana che dia forget. What cha de pa. On tell me kai. On your hwe me a won tie me. What ya say? Nyame de.
Upo made ko pie na nimu nko abia de opa bia papa no be yama and na ba ni akọ oh enti ni ense dan camera na ye nyi permission free cameraman na wo try ye ji permission free ni we bi obetu na ye ho papa wo cha de pa enti ye betimi aka se Ghana ha sorry ni bebre ni wo mo celebrities wo mpa ye Obofour say ye shame say last 2 years or say last year all night hour ye start say kogu ho na nya sam ketwa na ga say me ko na o ma hwia na me pede o me ma enti ni say me hwe ne ma me benefit from it enti a o nka kwa me ba ho no enti ye ma mi ye re di mi ka say wa kwa so le so ko sumu nya me na say dia bi ye ko yi bi e ni obi de kumentwi bo si akọ na ne pe enti say wa ko nya me fi wonim say nya me na wo sum no empress ye hwa di o nya me na me sum wonim say nya me ntimi me ka wo wo yale a wonti ma afie me hwe enti say wo de sa de ni tu tirim say wo ye nya me ba wo kwa so ya ko sum nya me na emom osofo na wodi na nim o ye nyankopon kasamafo enti ni no ma wo ye wa ade enti wo ya so ba kwa na wo yare na wo nya gidie bompa ya wo ho beto e wa bra sofo kra ebe stretch ne hands e wo so enti ni say ma mi kwa so le so ko sum nya me e na se bi enye material things bi ana se ne ma bi obenya enti ne wo kwa e ka so le wo nyai aha na Obofour bedru ho na ho ato no ho nto wonu atu ne ka begina ho na na pese nkrofo hu ne se wo ya na Obofour abehwo na bi o edwa so yes our teacher ya fa ne nipa ho oh ya fa ne nipa ho sometimes no onipa no ne presence gra no etimi e ma wonya ahode eno wo ho papa but so ya ma mi ya no expect much o oh here say Obofour e ba okeke but unim say niam nkiti wo no ma na nko ohia fe baba ho na wo yare osofo aba be show wa ma wo ya sanka wo wetia hospital bills what ya say na obetua en empress enkwa na hia wo ye betu sika ye beje sika ho akọ but say wo wo nkwa ene onyina betumi ye di ama enti ye papa ba e no betua hospital bills na wo ho ato eno na wo say na nka ye ma me o show ayarore chiche di efiri nipa ho ampa ene wo yare na wo hwe se woni pa bi anka se me yare pa na empress ama metre se ka se de ma ye ne den se djuma amu wo mi se me yare a director dimi ka se wo mehwe me se de enti na wo ma relationships ni ya wo bebre wo hono but obi wo hono ma wa ma ha what ma se na se but you some particular people bi na e pia se wo ma o de enti na wo ma ana o betu yale na awasa wo ba wo nti ya wo bi wo hono mu a o bi na wo se wo yare mu wo ba ba ye kweye na sa wan kwade a ye be yi wadi ye ni wadi a be betu sika sa fa enti ni me bi hono me wo se ya nkasa ni ye hwede ma ye hu enti ye ma mi anti bi we de on fa nche so yare ne nko ade a wo de Obofour ba ba kan na susu ampa se we free hode a na wan sesa na because but abuna ye dey see but my question e chat for and say na all the time no na yes expecting much from omo from say omada ya dan fofo say oni me na me opema say me pe wasem but asembisi na sementimi ama who expect say by all means I was say empress ever so expectation no na you holding on yet me cause onipa we dey wa ma enye free men forget it ko bibini nye njuma se bibini ye nipa o empress bibini my yama there was yama me anya se wa yama me kra asacho ade hwe se wo ka se me expect much but me ade ameka ne se Ghana for hu ne se ebi ase nyame na obo ye kra no onim ne ati ye mu ni ntu amfa ne ho anto ye so obo ye we wanu ne enti wo so hu ne se anytime ye bibia betumi esi enti sa samoto now expect much every nipa no ye rese wo adamfo be ma ne da bi odi ne gate 2 ebi na me girl de na be hu girl ebi ana ne ho afro ba sa de boy ni sika no na nka wo expect se wo ba be hu jaki apia ni ho so na me modi na wo hu ayifo no eni make up okra se de wasi aka no odi de ne ho afa na se de na wasi ka ni die so ba be wo empress meti ha wo ka jaki me press me ya ni se ye be ho empress ni just ma mo su bi no no ko hu ya no mfo yi bia ni entwa ye enti abri bia no ye bompa se ye be expect much but ye hu ne se bia se bia fitimi power no si na power fit se enipa ewo we enipa ye good enipa ye bad
enti wo Ghana ni bibini no se wo hu ne saa ne ma na won hye da ha wo hu onipa ho bebre e wo se otimi hu ne se be nipa nyina be reject na ne ka wo ni adamfo nso enti wo de saa adwene hye wutirim se he me yare apa abra o pa emma menya sure se ne ma nkitinkiti we ebetimi abu Manasseh family aba ane na ye expect na be ko na nipa kura na bia se no wo jesi bia wo hye na aha ne ali sie na so no eye Manasseh nsem a wo kan se Auntie bi ejai eye APC no me de menene enya adwene na Auntie bi nso ema meka ho hwe Reverend Obofour nso ma meka hwe na so no se susu ampa se ekoye saa na ne meka tre Auntie bi se odwen ho ebi mu esanse Obofour de mutimi timumu a na kwinsiara akra ba ye den amamre nyam na wode ne nkakra bɔ ne mahane na okwa ho na bɛgide no so for adwen che for your comment section as ne like a video na share there were all the social media platforms so media any Empress and from so ye makra